مسرور بارزانی رادگینه گلک بجاردین دستوری لپیشی هرما کردستان هنم. ایرو مسرور بارزانی شورمند جوات آسایش هرما کردستان پیشوازی لبالیوز نیوزلندا لبغزا برادلی ساودن کر. دوی هفدیتنه در روشانافچه و پیوندین هرما کردستان بغدا و بردوامیه هماهنگیا زیدتر د چارچوبه هول ناف دولتی ده لدیجی ترور هاتن گوتو بیش کرن. بالیوز نیوزلندا جبلی کوپسنه رولا هرما کردستان و هزن پیشمرگه د شر دیجی ترور ده آمده بونا ولات خواهش بوی بحث کرنا پیوندین هرما کردستان و نیوزلندای آنیسمان. هیویجی خواست بلس پرزگره کنزنابره حوله رو بغداد بین چاره سر کرن و زمینه که گنجاوش با آشتی آرامی و بحث کرنا آبوری بدرست کرن. دبرا برد مسرور بارزانی ده کزیل سر بردوامی هرما کردستانی ده شر دیجی ترور ده چارچوه هف پیمانیا ناف دولتی ده کرو گوت. هرما کردستان توی آستنگیان ده درێزên پێشên berên şerê dijî terorê de bimînin. Derbarê pirsgirêkên zinabera Hewlêr û Bexdayê de şewermendê civata asayişa Herêma Kurdistanê got jî Herêma Kurdistanê hêvî xwaze li gor destûrê tevahiya pirsgirêkan çareser bikin. Lê heger binpêkirinên destûrê berdewam bin ew nikarin bêdeng bimînin. Herêma Kurdistanê jî hejmareke mezin ji bijardeyên destûrî hene ji bo berevanî di ber mafê xwe de bikin.